Mai goi na ta Guikhanliu maling mai YouTube channel bekten rui nai la mai thon riwi asai July tarik chui na chanai kum singnai na chui na padai the Gaanphiu Mel Tamenglong local newspaper king in cham lo kho tamai July tarik chui na chanai Lang Mai Higher Secondary School Tamai Tong Oza M Guang Ngamdai ta Bisnupur Higher Secondary School thang transfer sulauna kaphan khang Oza bai mai thawong dat mak mai ta nutni mak mai indaw na insam na nun rui asai really tat kan the really khotai government of Manipur tong transfer order tai stay sulau dat khang demand suna tat kai kan tuangi kum na insam na nun tong memorandum tai education minister khang SCO tamai khauti kala lau kan tuangi Insam na nun tai rui uza nun hailarik insam khangde thaupa thaugut bam khangrap me government on transfer policy hai rui education khau kabiu mai ti lau ba me khani bai me slogan azu kauna really tai tat lau kane kumna oza em go ngam dai tuang transfer order hai stay sulauni na di tuna demand sukan tuange Mi lungkau Governor of Manipur ratings in transfer or posting order tipadat kan may thailaina. M go ngamdai tron transfer order dai cancel sudat hi kum na public interest selaina. Lang mai higher secondary school tamai khau kaluai na dindat khang order khau tai hi kane. Tamenglong July tarik chui na charuk. Government of Manipur Secretariat Home Department re July tarik chui na pungut nung tipat kan may order thailai na Tamenglong Mini Secretariat Complex kau nai mai building D South Block hai Tamenglong District tuang kangkai suna kagan asak temporary prison sinpiubam khang ti thai pat kan the mi tuang kagan sinpiubam ni mai kangkai kau hai sub divisional officer SCO Tamenglong khani officer in charge OC Tamenglong Police Station re jail tong superintendent subampuni tuna ti thai kane Infal July tarik chui na charuk Kuki Students Organization KSO General Headquarters Re National Commission for Scheduled Tribes NCST to members Nirupam Chakma Khau Kuki Mai Insam Nanun Manipur University Khau Insamba Mai Goita Northeastern Hill University Nehu Khani Assam University Khau Supreme Court of India Re Tithailo Mai Thailaina transfer Sulau Khang Zanghoi Kanthe KSO Re NCST members Khau formal representation Tikan Mai Thailaina Kuki may incham nanun Manipur University khau incham kaibang may nun rui kan yutong education khau kung may ariu bam thi tu na hi kane mi tai Manipur University administrative rui kan yutong tan inchang ba may rui incham nanun khang kungran may dilaw ba mi tu na sa kane KSO Education Secretary Thangmoi Haukip tong representation khau Educational Authorities re bu ta chat ma thang Supreme Court re tikan mai order khau tan pat magna ba mi tu na sa kane Supreme Court re ka kai ka sam galau na tat ba mai insam nanun ta kan yutong education khau ka tuak mai ma khang University by khau transfer su khang order tikan tonge Supreme Court dong directive naibam sini insam nanun ta transfer mai process ai paina injang ba mi tu na Thangmoi Haukip tong representation khau tai hi kane Manipur University khau KSO rikaloi na sanghui thi tiki kanyutong application ta thau sulau makna ba mi tuna hi kanne Mida khau Manipur University kuki mai insam na phainai rik ta chat na padai inbu ru University by thang transfer sulau mita in khwan ba mi tuna sa kanne New Delhi July tarik chui na churuk Manipur Chief Minister N. Biren Singh Rui, Niti Ayog meeting khani Chief Minister Conclave khang New Delhi Gudba Milung Khau, Union Defence Minister Rajnath Singh khani Union Minister of Road Transport and Highway Nitin Gadkari ta ariu kanthe. Union Minister Rajnath Singh ta ariu megan khau Manipur khau kuk mai ariu na ba mai lam khau kaphian kariu kani tuna social media site X khau post lau kane. Rajnath Singh khau Koirengai Airfield Ramdai Manipur State Government ban khau transfer sulaudat khang zanghoi kani tuna sa kane CM and Biren Singh Rui Union Minister of Road Transport and Highway Niti Gadkari da New Delhi khau ariu megan khau Central Government Rui changpum tikai inbu thau khang ka ge nai me sendui in khalo khang zanghoi kane Niti Gadkari da ariu na pri ra kan me khau tai Highway tan ba mai goi hai katup melung khau loilau khang state khau all weather roads ka siam lau khang Greater Infal area goi hai concrete chang ta lau khang dui dai khau ri changpum ka si ba mai goi hai ka siam katam lau khang ka zau kani tuna sa kane Mida khau Manipur Chief Minister re New Delhi Gudba mai khau hai Prime Minister Narendra Modi tani ariu na Manipur dong ka ge nai milat goi kaphian khang karam ba mi tuna lumnu me chamrui ti thai kane New Delhi July tarik chui na charuk Lok Sabha opposition leaders Rahul Gandhi Rui July tarik chui na churuk kum singnai na chui na padai Uttar Pradesh kwang megan khau need paper leak sumai lam khau pari rana need UZ insam na nun ta tes kaloi na sukhang zanghoi kan the mi hairi insam na goi khang inchu mai solution puni the tuna sa kane kumna Rahul Gandhi lepri ra megan khau tai insam na nun ri need paper ta leak su chang tina the tuna daw kane Question paper leak katup na suba me hairi incham na azu tong career su kabiu ba me kumna Congress party ri incham na goi khang inchu me la san sulau khang karam ba me tuna sa kane
Nit UZ kum singnai na chui na padai exam khautai incham na lak chui na kathum ri ka chau kan chongi kan new tai MBBS BDS Ayush khani bai me course nun khang apply sulaw gai kan chongi tat kan mai Nit UZ kum singnai na chui na padai exam khautai Haryana Center hori incham na rik chiruk na chanai rui phai snai chui marks in phang ni me khau phai snai chui marks in phang kan me tang lumsi me tai nai ka hau kan chongi Washington, July 3 na charuk. Former U.S. President Barack Obama kani kanau Michelle Obama rui Democratic Presidential Nominee kani U.S. Vice President Kamala Harris da machuang kanthe. Barack Obama retweet salaukan mai thilaina kanau Michelle kanai rui kapam mai Harris ha United States ong President sukhang biurap mai mansaye tuna hi kane. Barack Obama rui kapam mai Kamala Harris da Michelle kanai rui tatkan mai naida khautai kol suna United States President khang full support subam thi tuna salokane tuna sakane. Intaw US kaukung may ariu ba megan kauhai kanai ringam may Kamala Harris re US President sukang karampuni tuna sa kane US Presidential Election hai November kumsingnai na chui na padai kautat kai khang subam chongi Barack Obama ri katong supporters koi kau Kamala Harris ta machuang lau khang sang hoi kane kumna US Vice President Kamala Harris le chuna phone ka chuba mai clip ni Twitter kau upload sulau kane London, July 3 na charuk. London dong Mayor Sadiq Khan Premier League match asak America kau palup khang tuna. Proposal naiba milung kau kamai mi dong proposal tam machuangi tuna sakanthe. Premier League dong match nun tai America dong TV, NBC rui talika sukhang karamba mi. TV executives khani America dong agents nun rui. Manchester United le Chelsea dong match New York kau tipalup khang kasuba mi tuna chamte rui sakane. Washington, July 3 na charuk. Vice President Kamala Harris re Republican Donald Trump kang song US President sunu may chance in bu bami to na pool result kau lian kanthe. Reuters or IPSOS pool thelaina. Vice President Kamala Harris re US Presidential Election kau ngamnu mai rigday na paday percent tadbami kumna Republican candidate Donald Trump re rigday na kanay percent kau tadbami. Reuters le IPSOS tong pool Monday le Tuesday nung tatkay kan tonge. President Joe Biden re-election campaign kau kazaw laki tuna sakan metang. Kamala Harris kang kadaw cha metay tatkan may Sunday nung tay didat kan tonge. Tamenglong ting night lon. Dui luang bu tarik chui na chinay kumsing nay na chui na paday. Lau chuan kalan ting zin night na ye, zingbang muang na ye. Dui luang bu tarik chui na tachat. Lau chuan kalan night na ye, ting zin muang na ye, zingbang ting rai na ye. Di Gaanphiu mel khau cham khatni advertisement solauni make goi rui 9873658872 khau alam lau nu we khatni subscription solauni make goi rui 03877267509 ramge thai 8256908462 khau alam lau nu we mai goi na king chui na king lau mi khangta Guikhanliu maling mai YouTube channel betun roi kaloi na thun ku dare in thuan khuang ru na khat kai megan roi mai goi na king in cham da lakho thun ku the